uguo ni wega. Makiaria hindi ya mucemanio wao norio ratafanirio kaunti-ini ya Kiambu, wonjoria aya na aria maraumite ituri ngurani guku bururi-ini maugite ni mahembeire gutigithio wira kwa uria urari minista wa urimi bururi-ini Mwangi Kionjuri na ithenya-ini riu rikaheo uria urari minista wa wonjoria Peter Munya, guku makiuga mena mwihoko munene riu ati urimi ni ukuriukio. Sisi hasa tulimtafuta kwa njia nyingi na tukakaa chini na yeye, lakini yale yote tulimwambia hakuna hata moja alitimiza, sababu yeye kazi yake haikuwa ya kushughulikia wakulima wadogo, kazi yake ilikuwa ya kushughulikia big farmers na wafanyabiashara wale wakubwa. Oho ni magathiriirie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kumana na mawatho maria ararutire niguo kugacirithia urimi wa iria, kahua, macani na mucere. Riu makoria urimi wa ngandamia naguo rorwo amu ni ukoretwo kirehera bururi utonga munene. Makadamia ya Kenya ni dhahabu. Kwa hivyo ile kitu ningeomba, uko na kazi ngumu na tunakuomba wanabiashara wa makadamia wa kutoka Mount Kenya region na Kenya kwa jumla, tungetaka tuwe na mkutano na wewe bwana waziri, ili tukuambie yale ambao huyajui iko katikati ya ukulima wa makadamia. Ona kuhana oro uguo, onjoria aya ni maratita kunyarirwo ni ene iganda cia ngandamia aria makoretwo makigura ngandamia ciao na kwaga kumariha, makiuga ni kuri na kambuni imwe ciagite kumariha, undu uria riu moritie Minister Munya kuigirira. Tuko na kesi ya kampuni mbili, moja ikiwa Tensenses na hiyo ikiwa Prefarm, ambayo ilifunguliwa na Deputy President William Ruto na akaambia watu wapeleke makadamia Prefarm. Tunataka kumwambia wakulima hawajalipwa pesa zao. Kwa hivyo tungetaka Mr. Peter Munya, waziri wetu, ahakikishe ya kwamba wale watu ambao hawajalipwa pesa zao, na hii kampuni inaitwa Tensenses na hii kampuni nyingine inaitwa Prefarm, wamelipwa pesa zao. Arimi aya ningi ni mokereirie ene iganda icio makiuga macokete kurinda ngandamia ciao mai-ini niguo guthurima uigiririki wacio. Makiuga uyu ni undu umwe urathukia ngandamia icio na matigwitikira undu uyu thie na mbere. Hari kambuni imwe ciagwateire uhuri biashara wa makadamia giikaro-ini giki gia Kenya na makambiriria guikia mbegu citu mai-ini tukaburutirwo igacungwo na tithio tugite mutie uciare tubegu tunini ithuo mothe ni twarega turi ahuri biashara tutigocoka gwitikira mbegu citu cikio mai-ini angikorwo ndukuhota kugura mbegu citu uria ihana na mbegu citu uria ciarite muti-ini tigana nacio. Kameme TV njitagwo Wangari wa Kibaki. Ndungihota kwira jaji ati no nio yari yako.